Thina saphila kamnandi lapha ekhaya sithethela amadlozi. Thina saphila kamnandi lapha ekhaya sithethela amadlozi. Thina sahamba ngezimota konke kuhamba kahle. Thina sahamba ngezimota konke kuhamba kahle. Ngoba umkhulu wayethethela amadlozi. Ngoba ugogo wayethethela amadlozi. Ngoba ubaba wayethethela amadlozi. Ngoba umama wayethethela amadlozi. Oye zajika izinto dasilahla amadlozi. Oye zajika izinto dasilahla amadlozi. Mina umkhuba wedlozi nyawaza ngiyazonga idlozi. Mina umkhuba wedlozi nyawaza ngiyazonga idlozi. Ngoma madoda aza ngakhumbulisa ngoma esikhulu kokodwa emnyama. Ugada umlilo umzawa amadoda usuka madoda. Aphuma amadoda amakhulu. Awuxolele. Salibonani sizwe sikaMthwakazi nesikaMkhaniya. Okhulumayo nguThabani Dibisibanda oqhamuka kwelikabodla emnyama hlabathwale kwamachili insimbi ngomlenze abayamethila ngemvu. Ngaphansi kwenduna uMaPumathayi Maduna Mafikanselenzele kaLinda Mkhondo emvilapho. Ngingumholi weqembu labafana bakagodlwayo ezikadini. Ngingumina uDivo wakhona. Silethulele idlalati lethu elitsha elichisa bhe. Vele selamukelwe ngabantu ngoba silethulile ku get together kwaba khona abantu abalithenga ngabo 300 kwaba khona abalithenga ngabo 200 kwaba kukhona ke abalithenga ngabo 100 rand nabanye abalithenga ngabo 60 rand okuyiyona inormal price. Betshengisa abantu ukuthi bayasisekela besinikeza uxhaso olukhulu okudlula okwedlulele kuleli sidlala. Leli dlaladi liqukethe ingoma ezimnandi kakhulu. Ngiyathemba ukuthi lizona semsakazweni emkhulu ukhozi kumhlobo wenene la semsakazweni esekhaya eZimbabwe koBulawayo iSky's Metro FM la kukhulumani FM la ku Radio Zimbabwe. Ngendlela leli siyelimnandi ngakhona. Ngiyathemba futhi ukuthi akukho umuntu ozosala engalifuni lokwazi ukuthi leli CD litholakala